A very good evening. Northeast window gi dialogue assuming tabi puna makpo han bamakta da dongi host ya LEIMA tong bemna puna makpo taram nokcha golo na nei kop no na karumjari Northeast window na khana nei ne lab gi tamta thamjari bang asigi topic political parties contest Delimitation Directive with 5 points resolution high topic asini koi gi how khiba march ki tang tara da tareta Supreme Court na thokiba directives ki matung inna Hai ba kugi tongan ba North East ki state mari kugi Arunachal Pradesh Assam Manipur amadi Nagaland hai ba tongan ba state mari sida kuina pending laira ba delimitation gi process asi tha hong banungda local lu hai ba gi directives ama thoki ba gi oppose to boina mayokta tongan ba political parties taraga tarukna phamba miphamasida phamgadaba miphamasida political party taraga mari di yauki adubu yamna maru oriba kogi ruling party BJP aduga opposition party kogi Indian National Congress ki kogi Congress ki hariba ruling amadi opposition party ani maki political party si saruk yakide adumaku lairiba hazik akogi chahi ani phazalakadolba conflict asigi manungda delimitation asi tawbasi masi wahan thogasi yaningdaba oina akogi oppose tawkiba maduda saruk yakiba tongan ba akogi political party singdom tang masak takchege akogi AAP CPIM NPP CPI JDU NPF RPI athwale AITC NCP NCP SP RSP SENA aduga SENA URT amadi Manipur People's Party ni adubu hazik lairiba masigi kogi conflict su lairing ai check asida kogi delimitation je tawakani habgi mi paiba kogi 2026 ta tawgadabni adumaksu 2000 ga 1 gi census ta base tawga tawgadaba aduma makhal gi delimitation ni masida kogi ya maruriba ba kogi point resolution manga amasu akoi masida pass tawki masida yauri basi akogi 2001 gi census asi gi lairiba chara chayet na ba lairiba si sendok pi phawba kogi delimitation tawbidana ba warol su thamli aduga akogi delimitation process ki matung ina 2026 ta conduct tawgadaba si akogi laiba akogi conflict maitei mari akogi kuki gi conflict asi loisinba laitribagi chairak asidasu masi delimitation se tawbidana ba wafam su thammi aduga tongan ba yaudaba political party sing asi saruk yabiyu mathangi akogi mifam da saruk yabiyu haiki aduda natana akogi haiba kasida akogi sub committee su kogi implement tawki sumain tawdana kogi hariba delimitation asi kogi hariba cross check tawbagi wafam su palli kari da verify tawra hari aadhar amadi electoral roll sida verify tawra cross checking tawbiyo habagi warol su thammi asumaina akogi tongan ba point manga am su puthoki sigi cherak asida yamna akogi hauzik su suspended animation ni adumapu lengat asigi yam maruoiba hauzik akogi double engine ne haidana BJP gi adumba akogi kanoni lengat ni masida BJP amadi akogi opposition gi BJP gi asoyangam governance ta yawpa asoyangam khudingma khuthinmura semdok semjin tawgadaba adugumba akogi opposition party ani opposition amadi ruling party ani na yawdabasina kari maramgi oibano haibadu koi khana nei ne nabgi damakta koi hariba topic ase pokachabani topic asibu saruk yabi nabgi damakta koi tongan ba panelist ahum lengsin video leire ahan ba makta da panelist ahum sakaminga kolana takchabi tanja dung tang yang thamjage ahan ba koi geja HARESHWAR GOSWAMI Chief Spokesperson MPCC koi geja HARESHWAR bu koi gi studio tarab nokchari adai subada koi geja TOMBI President SENA oja TOMBI busu tarab nokchari ahum subada koi geja PUYAM TOMCHA President AMBA koi geja TOMCHA busu koi studio da tarab nokchari yam nungaije koi gi matam gi oiba koi gi issue da pokattuna khana nei mejabagi asigumba platform amada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯔꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPCCꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯥꯟꯁꯇ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ सिगुम्बा मिफम अमदा अखोगी कांग्रेस की माइकैदगी रिप्रेजेंटेशन अमबौ तहौदबसि ओजा मसि करी असोनबा करी करम बलैबदगी ओजा तहौदबनो कमाय तौनो तंग थंबियोजा याम चुमी ngarangsi अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिट हाइबतारे NPP अमसुंग अते तै पार्टीज खरना स्पॉन्सर तौबा हाइगद्रा पुल्लगा तौबा हाइगद्रा अखोइने चटकिदबसे ngarangsi पाउसु दुम फाउजगिबनि खितंग थुमले थुमले हाइबदि अखोइगी ओइना मयामगी ओइनदि थोंदबि याइ मरमदि कांग्रेसना हाइबा डिलिमिटेशन 2001 गी सेंसस से यानिंगदि न तौरे हि 2001 इटसेल्फ अदाइदगी होरकबा मेमोरेंडम कया अमा पीगिबा कोर्ट केस कया अमा फाइट तौबा दुरे मथंग मथंग लाक्जगे को सिगुम मयाम सि लेबनिना अखोइना ngaranggi si kitang अखोइगी प्रिपरेशन तौबदा अखोइगी असोन बाहाइगद्रा सोइ बाहाइगद्रा अखोइना याम कुइना मोर देन 20 years हेना मसे फाइट तौरगा लाको पोट अमो ओइबनिना मदुगी चे चांग करी करा मयामदो फजन प्रेजेंट तोंनिंग बाहाइदारे मयामदो प्रेजेंटेशन थमनिंग बाहाइदारे मदु कितंग अखोइगी वाटबा कितंग थुगिबा अदुगा अतोपा मना अखोइगी सीनियर लीडरशिप अखोइगी collective leadership ni aduga akhoi khwaidagi khoi mayam luchingniba akhoi khwaidagi makokta leiriba haiba tare khoi CLP leader honorable CLP leader oibo bi leiri khoi president lei aduga deputy CLP leader Ranjit lei mayam atai tai mayam ju leiri khoi sei the leader hanagi former president sing kai sing sigumba yam sensitive oiba yam technical oiba su yauba yam na maru oiba asigumba wafam sidadi se khudom moina haibada मोयरंग तेम ओकेन हानगे अखोइगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिनिस्टर सु ओइबिरंबा माइ मतमदगा मेमोरेंडम पीगिबा करी कराग मयाम जु लेरी हाइजरिबा सि अखोइ मयाम पुंजल लकांदा कनाई मतमदा कई तोमबनो कनारा कई सी लेबनो कमाइन तोबनो कमाइना लापनो हुजिक लाइसिना हाइबना चिंगबा मयाम से अखोइ पुंजनबा अमसुंग तासनबगी अदुगुंबा तंजा अमा अखोइना लौनबा कन्न होनजै नहान अखोइगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हाइबा तारे आइना फंगबा के इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से मतुंग दी 2 लाइन 3 लाइन सोंग तो वरमान खाली मसीगी जजमेंट सी तांग 17/3/2025 तो एगनी मार्च की सिगी हेक अदुम नमिसिदगी होना कोई सिगी मैटर से अमुक स्वाइन थोलपुसदाइना अहलमन सिंग मयाम पाउ फौनदना वा तानदना हौरबनी ngarang isi mayam na tawri ju yamna phayin logjai da khoi maki oina di पाउ फाउनेबदो सु थमजगी बने हंदक की से खितंग खुयों नखरे मफम मथंगदा मतंग मफम चाबदा अखोय दुम जावजगनी नारांगी सिमक्ति अखोय खितंग खुयों नरे ना दाइन थमजगी बने ओके हाइबी जादुबु अखोयगी सेंसस सी कोई पॉपुलेशन सी जुंकोक थी बसे 2011 दगी थी द्रेको कोई कोविड नुंबित लेबसिना मरम होयरगा हाबदी कोई डिलिमिटेशन सिदी कोई पॉपुलेशन द बेस तव हम खंगने अदुमा पुगी रिनाउंड डेमोग्राफर ओजा नरेंद्र नसु मरुइना हारिबा खुगी कनोसी तंगाई फदना सेमदोकपसु दरकार ओय हाबा वरोलमसु थमी ओजा सिगी मतंगदा ओजागी ओय मोति करी ले आइना सिगी मतंग थमजनिंगी सी प्रोविजनल ओइना 2001 गी याम साथीना मसी अखोगी प्रोपोर्शनेट ओइदबा चानदबा अदुगी पोतुमा याम सांगना कराइदा करी हेजना मु हाइदगसु आइना वारिफम सि नैना कमतमदा ख्वाइ फर्स्ट दा पामजै पोचे आइडिया ऑफ मणिपुर से कोई कोकता थमगा नैनाबम चंगेन खलेबा आइडिया ऑफ मणिपुर से थमकांदा मणिपुर से कमाइना काइदना अखोई खुदिमुखि लेमिनबा यागनी
हाइबदी बोनाफाइड सिटीजन हाइगद्रा रेसिडेंट हाइगद्रा मणिपुर दा 1951 बु ओरो 61 ना आईएलपी ददी लेरे अखोय आई इसामकी लनाय ओयंदी 1951 दा थाजेजब मीनी अदु सुमाइन तौदना अखोयगी अदुगुम बेस ईआर मा थमब मतुंगदा यामना बोनाफाइड ओइबा सिटीजन सिंग करी सिंग अदुमा अदुगा बोनाफाइड ओइदबा इलीगल माइग्रेंट कुंबा करीगुंबा चंगकपा रिफ्यूजी गुंबा आइडेंटिफाई तौर कांदा तौबियु हाइबा पोट कराई कराई दा proportionate ओइदे कराई कराई दा करी हेलमे 144% 146% हेनबा जगह याउरी हाइबा पोटसिदे अखोय लोइनमक नैनबदसु यावग्रे अदुमददी सांदोकजरोय एरिया जगह हम अदु अदा अमुक पंद्रसु को आय थमजनिंगदी प्रोविजनल ओइना अते अते स्टेट की सिंगिसु 2011 दसु अदुम सेंसस सिट तवे अदु 100 की सिगा अखोना 2011 दसु सेंसस तौरसु अते स्टेट ता तौरगसु यानिंग स्टेट यावगसु करिगी 2002 से मरु ओइरी नो सिदा बेस तौरी नो हाबिदि 2001 की सेंसस से मसिदई द बेस तौगदबनी हाइदना ngasai लेरिबा डिलिमिटेशन कमीशन नम सेमबसे अखोगी 2002 की वगनी अदुगा मदुगा मागे सेंसस तुना 2001 दा डिलिमिटेशन ओइगदबा अदुना 2 हाइबदि हुजिक लाकदो वफमदि डिलिमिटेशन कमीशन कई करा लेरि मयाम से झारखंड गोइना सेमदोखरे हाइरेको हाइबदि मदुगिदु मखोइना 2001 दा युमफम ओइगदबने हाइबसे इंडिया की स्टेट पुनमकी ओसु मागी स्टेट तुगी अखोइदि बॉर्डर लेबे स्टेट नि अखोइगिदि 2001 दो ओइरेन सेमदोखम चंगिबा सिगसे नॉट ओनली अखोइना ngasai gi court lakpa du chatpa da thengna badal loina loina khwaidagi maru bedi aigi motadi aigi considered view dadi ngasai gi deal 2001 gi census isu za semdokpa ma darkar oiriye ba 2000 mag delimitation commission jina base tawdui base ngasai gi lakade delimitation se census se karai dona bada 2011 da nate 21 da nate ba akhoi gi se moina hai 2001 da ni hai bane ba ado bodi ngasai ek itself se 2001 दा झारखंड की आई नैनबदा यौरक्तरे को झारखंड की कमाई सेमदोकुनो कइनो हाइबा ngasai कमीशन की एक इटसेल्फ से डिलिमिटेशन एक लेबसे मसी अखोइना मसीदे एमेंड तवम जो दुम चंगने का दु एक तौदिबोक्ति अखोइना सुप्रीम कोर्ट चकनी हाई कोर्ट चकनी अमन कांगबुना अमदम चकनी वंस फॉर ऑल लगे ngasai 2001 दा सेंसस की युमफम ओरगा डिलिमिटेशन तौने हाइबसे मसी मसी रूट मसी हाना सेमदोपम चंगबा अदुगा लोयन लोयना हुजी कोर्ट की कई वफम जई खितंग लाकप यारिबा मथंग की राउंड लाक्चरबा मथंग राउंड लाक्चरगे थागचरी थे ओजा आई मखा चथजबोइना ओजा तोम्बी दे लाक्चगे ओजा तोम्बी खोई ओजा तोम्बी से खोगी शिव सेना की प्रेसिडेंट नि अदुमकपु ओजा तोम्बी ngarang saruk ya biru कमाइन तो ओके बे भाई ngarang saruk ya jaroi ओजा दुगी मथक तो होय ओजागी saruk यारोबगी कनो तो सुखोय ताजगे दुगा ओजा खोगी हजिक सस्पेंडेड एनिमेशन दि ले अखोई कांग्रेस की माइकई दगी दि ओजा हरेश्वर गोस्वामी ना चपचाबा पार्टिसिपेट तौगिदबगी मरम से फोंदोक पिग्रे अदुबु स्पेकुलेशन तौबदा एस अखोगी रूलिंग द लेरिबा बीजेपी की माइकई दगी रिप्रेजेंटेशन तौदबसे ओजागी वखल द मसी करी करम्बा लेबदगी याउदबा ओइगने हाबगी थाजब लेयुजा आई लाक्सगे बेम खोइगे मार्च की तांत्रा तरागा तरेटा जजमेंट ऑर्डर मना खोइगे थाहुं की मनुंदा डिलिमिटेशन तौनबगी पोनमा अदुगा सिगी हियरिंग सिना अखोई 21 जुलाई 2005 तको से जिक लेबा पोछि खोई मरु होइना अखोई 2011 मौसिसदा लेगिसे खोई 28 lakhs 55,794 नेबा अदुगा रूरल की पॉपुलेशन से कोई की कनोनी 17 lakhs अदुगा 36,236 नेबा अदुगा सेक्स रेशियो सिना 1985 नेबा फीमेल की ना 1000 कनोने हेबा सेक्स रेशियो से अदु एरिया ऑफ कनोसिन 22.327 स्क्वायर किलोमीटर्स नेबा को अदुगा डेंसिटी से 115 अखोगी people see square kilometer da adu density ni ko approximately 32.6 lakhs se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ as far ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ every 10 months ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ just ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ abnormal growth natural growth ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ 37 lakhs ꯀꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄ Okay. Just ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯩꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2021-22 ꯁꯤꯗ delimitation ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯟꯕ ꯀꯣꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ abnormal growth aduga sigi natural growth si akhoi mapung mena belly ge area do oireba natural growth se aduga singi mafam sing da tongan ba ai panjaroi ko 143% akhoi gi overgrowth oiba 123 overgrowth oiba 169 oiba 118 oiba haitare ko habidi sex ratios de yang da nupi imna ngang hum pokudi yadaba ani ole na khalabu di helaba adu gadi si kamaina abnormal growth si kai di lai no na khoi nei na bam sange ba si khoi 2001 da yam nung si ai matam ni sange ko khoi mayam torga ojai bo bina lusing ga khoi mayam delhi da chatle ko manmohan singh unai adu khoi mayam tawi sigi pochi matam du dagi khoi di thawai sang yauna rajniti gi wafam lam na taba manipur si khoi kamaina sidagi khana chaina bu hing na hing sa bu ponam lakbu ya bu ponam chaung lei ba ko akhoi dana samai to ba moi dana samai to ba ponam tholak doi se sigi maru oi pochi tholpham di khoi gi census iri bu kangbu se sisu moi gi su daitem sawe ba hotel am da pham sa bora khra sarga maduda club kira adagi mafam dagi mara paibira kanano mugi potu da ikhat pama adagi madu na mukana ga mari leina no haibu kanda kendra dugi bhole ko da mi go mari leina gumba aduna uripok to di aigi kendra da di ai khoi kendra da di 105 the tribal quota tar im neba ozani jambi ko ni ko ai ne case to do ai ne case to ni ne ko yam du ngai jane ba aduga si double enjoy to ne ba matam si to ise inner adi outer manipur parliamentary kind hai se masi akhoi semdo ko matam yore ba akhoi manipur da manung mapan gi akhoi gi kendra constitution ani ga khaiduk pusidi sini la le long ni nge ko adu som da bhot mu thada mani adu nongalaga vote amuk to buda somsal vote amuk thada ani rak thada ba aduga masana Myanmar di lakune ba okay ya si very canonic document haibani ko ai khoi na haibana te masana Myanmar dagi bosi sing na thada ba tam da thada ba ko sigi kan bosi yam sigi bosi na mor kanda akhoi rajniti gi rom da khoi yengdre ba sidi masi akhoi punamaki ithau dang ne khal kanda ngarang ai adu represent to ne ai present to ne aduga saida khoi manipuri miyam gi apama se khoi khangi akhoi shit magan ningde yes ka aduga zik delimitation se akhoi miyam na welcome to the nateba Shiv Sena su welcome to because of that akhoi gi uripok ta hujik lai si one number kano uripok to hujik lai si saitu kendra mati ema Taiwan kendra mati ema lamsam kendra mati ema oja harishwar khamu yoni ado lamsang gi sina mu di sigi lai samle hajin mam di na uku bok si lamsang no polang thokre adagi mu akhoi sana ga thin gi mati to no Taiwan gi dunu mu loksale aduga uriboki migi akhoi singi somna kan thangba chingmai da akhoi lamphen gi adu tarib singna mu saitu kendra dong chakre si pura chigumba akhoi aduga major bu oiro minor bu oiro akhoi delimitation to wish to much to hum to eba aduga thobal gi kendra tari nipan de vote thada bi yarga vote le pu yadri bane mo mi rai che ko si sigo mamma yam sing sina khoi masidi punna thingna mina sange aduna NP National People's Party na bu kawrusu Congress na bu kawrusu ko khoi si punna matam oire ba khoi punna ga disi dia roiba one thing says the
yam na ko si akhoi gi so akhoi na ngasi da gi chahi kunnom ki mang da hai tare adu akhoi na muri da sum chat pa si muri gi lok saw we si ja ko wa si da khudom mi bok thin jin ba chen pura pamang mang ma ho ni da tra hojik ti pura akhoi shwai da yum ina ba dai ta re okay adu ga pura sing pak si mi ta re ko ado khulli singamurum si recognize tok tho me aduga moisi akhoi gi job card ki document sem ga bank ki loan na bugi posima job card ki thok su du yawra di Myanmar de chang homi do adugi labor du gi che sang che bank der account hang na adugi po na la ku du da account hang na ho nam kan da document mayam loina sem ba tare adugi document moi ma khut le electoral la electoral easily happy are adugi mu akhoi gi 398 kilometers ni akhoi borders leba fencing che just do akhoi leiba train sida madusu deputy cm honorable deputy cm ga khangam ga ojai bo bi na khoi myam chaloi na ko akhoi myam chalaga fencing nam na akhoi 13 kilometers umti akhoi adamaina khagre na khali ko adusu mari yana mo kapal lawa mayum da takai khajal le adu ta adom gi potnu ko na lagasu akhoi gi lamsi fencing khadra di ipai puna thalamba mafam si fencing khadra di holo ra di maduni lakada posi kari noi che matam du gi khoi ojai bu bi khoi gai khangam khoi myam se biren honorable hojik xm biren masamu su yawi ko ai su yawi arkianan yawi khoi maya arkimu yawi adagi di khoi gi biren ni manaw pa khoi gi isam gi hanu or mo yawi khoi myam ji adu su unitely khoi all political party ki sal le hariba Delhi is all political party ki sal le garam su all political party ki meeting che ai di kano khoi gi kaino haitare ne BJP gi di amaga nauri kamna le re Congress ki ponam kha ko ning mane di ko Congress ne ko ra di adu so khoi mamang da taw su loina Congress su BJP su soi taw ba ko sigi batang che adu yam interested kaino ni ko in haji che adu ai puning da kasu kano atei tei kana hom ta dai kano blame game taw ning bale te adu ga political party ama kana guma amana su masida political mileage lo no hona ning de hujik pok di hona de hai tai ko adu ga amana hujik lai ba train che masai da khoi gi naga gi lam hai ta re ne senapati da khoi gi mau maram pau mata purel saitu adu kamphajol ko sakpi karong just adu gi more machi chandel headquarter kasum khulen kasi masai da lai ba pochi khoi gi angak puna thal ba kaino ne ba yum se sar ba yum ni sar ga medium te laita bani yum ni sar ga medium te laita okay thong lo loi lei bani ai adu gi photo me am do kap ga ne ba election commission ga delimitation commission ga da ai na adu gi photo me am do mamang da lanjal lo bane ba sigi pochi adu si akhoi gi pata san ba lam hana khopchen bagum bane oza just me machine thira ga do ni yum lei bani na satellite picture the yum machine average the partner ga kanu accept or meme ne se yum the sang nangi kanu to unati hai ba se kanu matam du da tawri poche do ne ba adu si the SDC DC ko si moi si kanjibung da mayam da nauri na kap ga phu ba ya ba war po ya ba mida ne ba matam du gi mi sing se matam du gi mi kuki boiro tangkhul boiro naga boiro maitai boiro ko any nepali boiro any masumai na lana tawram basina UP ki district of the sawe ba khodi ko Maharashtra district of sawe ai khoi si mi ki district am the live population du ai khoi ki CS live population ga mara jane ba si ki pikar bai pai pu na thanam lam si da ai na ma che na ma long na mi ki mayum tha ga ni mi hat ka ni ba si kangu um sum ma som di paisa le ne ba just ai ha mai raw si ai point nam lak sa ge ba a hujik akhoi manipur miam da pa mi se atai na te ba Bangladesh ta ki bo ro yes adagi di nangi Nepal ta ki bo ro or Myanmar ta ki bo ro akhoi kanu akhoi ki migrants me am se illegal migrants me am se Aadhaar link up tor ga phada nam tang khoi in thi na nei ga bogi matam ma Supreme Court ki masigi matam ma lo na ba akhoi matam bibiu hai ba ma sang ne ba aduga 1 crore 1 lakh 40 crore se akhoi court ki mathak ta leitam ni na
कोर्ट की पोसे कोई पोरम खक्संगनी मधुदी अइना मसी से अइना कांग्रेस अखोई की मरु अखोई लिंजन बिल लेरमिना मसी मतममदा अखोई कनो तौगिहेबा अखोई की पुन्ना अखोई सुप्रीम कोर्ट अखोई तौगिबा अखोई की अपील से केस से मसी अखोई रिजॉइंडर अपील अमा अदुगी दुदा नप्सनबा हांना तौगिबदुदा अखोई लेब पोची मसी सुमाइन तौई अदन खिदंग अखोई से मतम पीबियो अखोई से आधार कार्ड लिंकअप तौरगा मसी लोइनमक डिलीट तौरबा मतुंगदा अखोई डिलिमिटेशन से तौसी मदुना सुम्ब फंगनी सुप्रीम कोर्ट ना डिस्पोज तौगिबा केस रोजाना फनबिरी से 2014 गिदो नते डिस्पोज तौगिबा केस 2009 तसने अदु लेब पोची अइना अखोइना केस अमा अपील तौदो अदुगी मखा चथरकुदु रिजॉइंडर अपील तौबो कानगने हाइबी वानेबा ममदी अखोइगी पोतु अतै तै एक्सपेंडिचर की वानतबा अखोइगी पोची आदगी चथरकने हाइबिदुमा ओजा हरीश्वर सामी को अदुदगी चथरकीबनी शिलाकने हाइबो पोतु समजनबदु फई हाइबी वानेबा समजनब फनेन खलेबा अदुगा सिमतंगा इ थमजगे अदुगा हुजिक लेबा खोइगी कानुसी मणिपुर की सीईओ से नान अखोई उनबदुदा माना मसिगी थाउगी मनुंगा डिलिमिटेशन तौगदोबनी खोटकदबनी हाइबगी पोचे मोंदा नॉलेज हमता लेते मसिगी हाइरकुसु लेते हाइबको अदुबु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दी माई से जजमेंट ऑर्डर पीखरेबा हियरिंग ना नंगी करोदनेबा 21 जुलाई दनेबा अदुदी अनिस हैंगिंग हम लेरेबा अखोई सी पोसे स्वाइसुम नाइनदरा लेबा सुमदबा अखोई डिलिमिटेशन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदुगा हुजिक अखोई की प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर सिगी पोसे कोई योबो मतम अमा थिल्लेना आई अदमाइन थमजगे एज सून एज पॉसिबल मतम से अखोई मतम मंगन द चुमदेन खले ओके ओके हम नोइजे थागा चरी उजा हम मरिक चुंबा वारोल थंबीबगी दमकता आई मखा चथजबोइना उजा तोमचा दा लाक्सगे उजा तोमचा नकलम रोमदा अखोई डिलिमिटेशन सी 2001 की सेंसस ता युफम होइरगा 2002 दा पांगथोकदब डिलिमिटेशन नि एदुमपु अखोई तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट अहुम हाइबदी अखोई डिस्ट्रिक्ट अहुम से सेनापति ने चांदेल ने उखुल ने मसिदा अननेचुरल ग्रोथ लापदगी मसिदा तोंगान तोंगान बा केस का मसागी गुवाहाटी हाई कोर्ट का थादना दमाइन तौदना ओजा लेपख्रे को अदुमपु मसाई ओजा तोम्बी ने पनबीगी वफम कोई फैमिली प्लानिंग की मतंग सिसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा डायरेक्टिव्स की मतुंग इना कोई फैमिली प्लानिंग से ऑर्डर तौदना हम दो हमारी दो हाइदना अंगांग अखोई अनि इचा अनि हाइदना सुमाइना पोक्चब फुरुपसु ओजा यावदब नतेबा यावरीबा फुरुप खराना अमु ngसागी कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा डायरेक्टिव से इंदना ईश्वर आंगांग इचा पोपा आंगांग पोपा हाइबसी ईश्वर ना पीबने हाइदना आंगांग तरुक तरेत पोपसु यावरी बोजा सुमाइन तौदना ग्रोथ से हाइदी यामदना पोपा अमा निखा पोपा दुदी ओजा दुगी फुरुप दुदी अदुमा पॉपुलेशन हंदाबा जे हंदाबा ताबने अदुमपु मधुगी डायरेक्टिव्स ऑर्डर दुसु चपमानने इनबा ngamdaba अदुगा ngसागी पॉपुलेशन द बेस तौरगा हाइबा खोगी डिलिमिटेशन सी तौफम थोकते मसी छमदोकदबनी हाइबगी वारोलसु थमनरपसिगी मतंगदा ओजा तोमचागी दि करी मोट ले तौजा मसी मतंग सिदा दाइजे आई ओपिनियन पुंगदोक सगे तो लोनना आई ngasi kitang dingan untuk jage ko oza lo ba godum yawi tu keno ne yana amre hajening musi masi ki problem se am kana keno da tamamda keno da thoya 2005 ki sida ko tholak tana sagi ko gi tamse manipur pradesh congress committee na keno ne pass petition ne do mo se 10 political parties 10 different political parties na PILM thai 16 of 2005 in the Guwahati High Court sina thab sina kamai to ga matam da sai gi kanu na habi do ja hare so na habi do 2001 gi census se masi aran bakhre leigre senapati ne ukul ne sandel ne maro ina 9 hill subdivision de leigre adana masi case to ko matam sida ko na so kamai na ta ga matam da masi gi kanu se ki leiriba sagi my respondent ne government side se ko asi ki leiriba hill district mapal subdivision mapan se amona recount to view aduga mase kanu se koi gi
keno se koi gi hojiki le census to han gi census 2001 se Senapati no kulne sandel ne sigi subdivision mapan sigi census on lo bu yaro kaina samana order ta gi le adana nga sagi si hana to go haidana duga nga sagi koi gi keno se for the assessment of number of seats and the delimitation of constituency of the state of Manipur under section 8 and 9 of the Delimitation Act by the Delimitation Committee kaina samana to gna sagi koi hana ri kauna hana to go haidana order ta bale mase matam dugi koi justice tina do komana tabiramani aduga sagi koi judge ani ne amana bi di agarwa division bench ta gibni PIL se ko matam da koi gi kil su afau ngak tane do andam man lai gidre hing su yongari aduna smai ta duna matam dugi koi gi Manipur ge problem je tholak matam da sagi different political parties ne ko de tara na ne thagri se masi mo pot am lai ri aduga sigi lai ngai sa ngarang na han ge ma koi gi Supreme Court na yam kana hari pa se so koi na ujo matam da in han haje budne mase koi gi orders ngi tan thok pam sa ngai ne ko orders se koi gi abdi e court lo na ma upload tawre e court upload taw se koi ni yang matam da hoji ki har bdi limitation taw habi orders se kra de yaw ge si amaro bi ko yaw de ko ni u matam da ni ko sida sida ya nan ta gi se no da earlier orders shall be complied with within a period of 3 months from today no earlier orders se kare hane hai gi haibam tam da ko asagi hek thangna bada solicitor additional solicitor general na ko instruction logje gi haibane ko similar re amuk si mamang sida kamaina taw ge na haibam tam da asagi order se maru na kitang ta gi order bo keno da ta order se ko asagi 18/9/2023 da order am ta gi se ta se Tushar Mehta, Solicitor General of India, states that the issue conducting delimitation exercise for the states of Arunachal Pradesh and Nagaland is under consideration. He 6 times so as to apprise this court of the position of the government in the matter. My Arunachal Pradesh and Nagaland under consideration. My government again. Pauchung to logo hagune. Other see high matunga, Sagi, Amo Matangi Tarika, when Harisi can have done the way Hojikila Potse, Sagi, can say instruction long number Matam PBU having it. Other than I think Matunga Pona Harisina, Mamanga Taki order door, I to comply to number within 3 months having never. I the instruction not how only low having. See, there is the Karamba. Sat tagi no koi Manipur yauna delimitation taw dole tha ongi man da kai napse aram da pauk sandur isi kai dino si ampatu bo da ne ko adna jing sai koi congress na habi sa habi da koi kara study taw gi ga da chumme man diga na da masi mon so han le taw ga le bo order am le ri koi na koi obtain taw gi ram bo aski 2021 gi census se han ga da na habi bo da ma da hojik so koi NRC gi problem mayam le ri si gi problem mayam si da diga to bo na se hojik te to na habi su le te ba TNA se da hojik ko delimitation act se TNA na no provision hapchale 2008 ta masina sidana kamai to gi defer to bo gi abagi ko president na order am thoga marum khala digi ko asagi delimitation to du su ya have pot am le ri adna si posi le ni na hojik Manipur gi lang ri matam se karai digi pau no masing samai to na kano hum adu na ne sai ko ko matam da ko pau le te khai do do ngane ba ko su ang pa na thi si kamai to na ko Supreme Court na bo irang marik se kamai to na delimitation to na ha ge de no maram ke no hana de ge ko to bu ya ro ha na 10 political party na ne bo pun na tha mi da kano na kano no de khangje de ko do madi sida ubangam dre do amuk khara ga thita ga tel political party juli tholam nai jung khamada party lo na ga ro mal aduna sumaina pun na jangjal ko pochida ngasagi ko gi khanal le na matam da ngasagi ko gi court ki le order je kari no ha bido ngasagi ko kinang ko da mai sengom change ba do na ta ga de phusu madu da ko gi wabam thok to le no waru bhai tare ko ai din han amron da hakta de ko so phul le ba do ta ba ko ini thong ni delimitation do kai yo hong gi hos ko le ba ki rang thoi dra ne adana to matam da ngasagi kanu se makha ta ba order se man hai se ko release in the week commencing 21/7/2025 bani hadi kanu da July gi tangkuma to na hawa khata do tugi atumga amu case list of have ne adon tasena ta gidi within a period of 3 months have the earlier order have the kind of my instruction logi have the instruction logo is Arunachal Pradesh Nagaland gi ne Manipur gi wa yaudri atupi wa yaudri adon moina thaba matam di petitioner maming dibudi mona sumaina hai delimitation demand committee for the state of Arunachal Pradesh Assam Manipur Nagaland hai to kamai to gra magi sigi thari no have do adu so koi khangmang namdri hadi mam the case mapuk tu de koi khangdri petitioner ka nano habam ju sangi mona Manipur ga hadi mai state ki to delimitation to jega do puna tharu ji kana
हाइद आसाम दे लेबो मीना मणिपुर के डिलिमिटेशन तौगे हाइबो मथौ लेते अदे मो मणिपुर दे लेबो आसाम के तालु मथौ तादे नागालैंड के तालु मथौ तादे अरुणाचल तालु मथौ तादे अदे तादि पिटिशनर्स दे सोइ तौजे कना कना नो हाइबो के येंबम जु संगेबो को अदुना केस की मसा ओइग्रे अदु होजि लाइबा स्टेज सिदे दे अखुनि येंबो मतम दे मसागे अखुगी ई कोर्ट थोको मतम दा मसागे ऑर्डर से को अमा अनि अहुम मरी मंगा तरुक तरे निपान मपन तरा तामदो तंदु तंदु तामरी तरा मरी थोखरेबो केस अदु सिदेदा सब्सटेंटिव ऑर्डर अमत लेते अदु मसागे मा नानगिदा मसागे मा हाइजिगिबदो मसागे मागी कनोना सोलिसिटर जनरल ना अखुई कनो तौजेगी गे कनो गिदि को 189 द थोको ऑर्डर सिदा नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के दी अंडर कंसीडरेशन ओइरे हाइदी खनरी ने को खनरी बो पोनिना अखुई मसागे गवर्नमेंट तगी मधु कनो लौजिगी के इंस्ट्रक्शन लौगी हाइबनी अदि इंस्ट्रक्शन मखा ताना मुका इंस्ट्रक्शन मखा ताना पीबीओ हाइबनी को कनो सी मथंगी तारीख तक को पीबीओ हाइरे माने लौगी बुदिसु गसागी को सम टाइम टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन हाइगिमनी अदिगा सुप्रीम कोर्ट कोन तागी मतमदा ममांगी ऑर्डर दो अदो कंप्लाई दो नो विदिन 3 मंथ्स की मन को तो देन मींस नो कनो हाइगे दो खके हाइबो हाइबनेबा सिदि केसु ओखैना दु दा न तो ngai लेते अदो गसागी याम सन्ना द मसे ट्रबल मोंगर हाइगद्रा नाते को इरांग सिदो को गसागी इरांग सि हेना कंखप याबगी पोत अमा अदो तसेना हाइदागदि मसिदिस रिपोर्ट तौरैबा कनो से अखोगी media house masi ko boy ko question to bum sang ba kala di phang ko paung no masi maki ko akhoi gi tongan ba khoi gi chi pau chi si da headlines ko delimitation gi atane ho ja even ngarang pho ba ko chu la lam ba ko ku la lam ba ya do khoi court ki order si ko na thagat pa document ko to I court thagat pa ni court ki document ko ai je document lai ta la document bu thok piro so that ko koi मैम लो ज्ञान ताना न वा अदु डॉक्यूमेंट लेते भी तो उनता गदी मोसो जी बुक तो उतारे हम के न मसी करी कौगे दा क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कोर्ट के ऑर्डर से ओन तनना आठा हन बसे को मसी कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट संग को दिने को अदु नदी मसी कोई न मोइदा सगे कोई की पॉलिटिकल पार्टी में हम तो पुंदी मतम दो को तब या वे हाबो लेने लेने ना मसी की पाउ से क्याम चुमनो लानबनो हाबदो मीडिया हाउस इन हंगो मदी ओजा नत्रा तो मोइदा मा कोना मोइसे अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल ओहे बम चंगे बम के नो दा लान हाइबो पोजे कछु नतबो वा मदी लान थोनरी ने नत्रा अदना मसी की पोदमा लइबनिना आई खंगो मतम ददी होजिकी को कोई कांग्रेस इशू ने याव कने खले दे एनी पॉलिटिकल पार्टी जी लेब आउट और मम दिके नोदा हान मखोइना तव मिबद 10 पॉलिटिकल पार्टी न पुन्ना नत्रगा साइ मिबसे मसी जु निंजंग नबो मतम दा ए हाइना दुम रो दनेबा को मसी हाबे चुम मखोइना सी अमा लैग्रमनिना मदु कंप्लाई तौद्रि हाबे वखल ओरंबे याबो तौसु तौद्रि खले उदा को 2001 की सेंसस से सेमदो हाबगी रिपोर्टिंग से उद्रि अदु लेते तागदि सी ऑर्डर से तुम लेगे दोनी अदि मो जिदि 10A से हानगी डिलिमिटेशन एक्ट टू द 10A से हम दे 10A के 10B के से 2008 पुसलपनी डिफर तबो याबगी अयाबने बपि से मसी तौद्रसु याना नबको अदना सी की पोछि लेबनिना मणिपुर की साइब मई मरसिदा मई जाको याना नबा पोदमा को थोड़को मानबो म लई एंगोंदा एगी वखल दको मदुसु को येंबो म संगे न तसेना हाई को पॉलिटिकल पार्टी मयाम से को 2005 तक होंगा मखोगी सिदासु याम फजना पले को न हाई को दिस इज यूनिक petition filed by 10 different political parties despite sub differences on various issues and so these issues raised in the present petition are of far reaching constitutional significance they have a direct bearing on the democracy and yam phajana hai di siuma matam da di political parties pula punjala ko gi ko moi gi manager da so hai na koi ko yam phajana appreciate tawba yes amne basi ko adna koi chu ta se na ha da gadi akoi su sum haje bo ne sumana ga leram masidi koi ngarang na thiu ba da koi so dum ko koi su nungai bo pokse ba koi political party me am je am lu jaga da di pulina ha bi do ko adna sigi pochi lai bani na sai ge uchi kil lai riba अखोगी डिलिमिटेशन के मतंग सिददी अखोय हजि मोय के खबर ता हापे ब खोलै मैम जे ngसा या हाइजबो अखोगी असि तौगा एक खन्नब याबगी अदु तो याबगी को पोतम थोलक याबम लेबो को नमसि या रामदुदी वाना तौजगे अदु तसेना तदि सिगी फोसि लेबोनी ना सि इशूस दे मेन चंगन न याबम लेबसि सि हम क्लियर हाइदी मसिदा मयाम न वाखल वानरी सि
waningai waningai laite ki leiba political party ma oza mic nan fa yung tang hapsan di mayam je punjan bega ngasai ke koi political party ma ang pun gi bido ai na hadu mai je bne sugumba pun ba mala se ko encourage to gudo ni ana ngasai ke koi hamba ko gi do NPP kano ne NPP ne dagi CPI ne aduga madu CPI emla amane moi ohum ne notice to ido lo na makawe BJP kawai Congress kawai ko dan so na ai punjala kane abi ai thajab leje dan tawuda bo hojiki sumai tawdana manipur gi manung sida ho hana su tawre na editors guild ka koi gi manipur gi kano ga koi gi journalist ma hoji hoji supreme court case lai ne ba mona bawran da sanduk pagi mai tawdana ko na madu gumba amma dai muthok ta abra na kalemas. Okay, thank you very much Oza. Ozagi su yamna habidi clarification amma khakne Oza Hareshwar masimakna su ke haini mayamna yam ke haidi lairiba hoji conflict sigi marak sida khoi Oza deputy CM Joy Kumar naga panbiba lairiba sigi conflict sida khoi maitai kuki dana tana naga yaurakadra haibagi pakhat pabole haidena Oza Joy Kumar na palle ado Oza khoi Oza TOMCHA na pibiriba clarification sigi matung inadi hojik laiba conflict sida delimitation si aranba paw oigani haibagi wafam ne Oza Hareshwar GOSWAMI adumakpu akhoi hojik ki Supreme Court ki adu ada wa gi natabida khoi delimitation si akhoi masi munna yenghauda basu yadi yada goza masi population da base tawraga kaino tawrakpanina aduna masagi khoi yungkok masing thibada khoi Oza nga yum masing hen sajalami ka haiba ngasagi NRGS sisu Oza khoi ngasagi job card sigi paisa si lau ya na bo na bada even na khoi icha je job card pale ai nong te thokte ai paisa kanan adu photo nam si lau kai ni nong phada ko ro pasu yawi ko za sumain tawdana adagi ngasagi khoi election commission jisu da khoi transparent oidrabra adagi khoi census ki sisu khoi ngasai Oza na cha bora cha dana leirabra habise Oza sigumba sisu yeng haudragadi akhoi unnatural growth haise Oza family planning tawdaba si khaktana di sida base tawbadi amu yaro he Oza haidi ngasagi illegal immigrants mayam changse Oza amtang thambio hojik Oza TOMCHA na imep TOMCHA na haido yam arth lei sentence ohum khakta sentence line haidare ani ohum khakta ni si order se taije the earlier orders the earlier orders I see kari oidinu haibisine si matangda hojik mamangi procedure mayam ama adu oiduribra adu natraga makhoi gi thariba makhoi gi adu ne koina ngarang si kitang thumandana yahodri se haibidi application makhoi thariba kari haidare koi petition haigadra maduda kari content du kari yauri kari haibano haib khangbam ju changieba si katang yenagadi the earlier orders haidi mamani ngasagi process ta legiba procedure legiba court ki keno da legiba adu oidura adu natraga aina thamjani si ko hujike haiba Supreme Court ki si lere matungda aina yamna kijaba amakhak leiba madudi kai no hai matamda akhoigi 28 February 2020 da akhoigi haiba resign to gibagi haibadi Congress party amasung matamdugi koi political party tarana jagas thawasi sayu thambigre adum dri sandukcha wai matter se khra kitang mamutana di aina khang khra du share to jeni writ petition PIL number 16 filed by Manipur Pradesh Congress Committee and other political parties I bane ko sidai sida mayak shangna kari haire the authorities are hereby directed to recount the heads of the population in 9 hill subdivision of Senapati Ukrul Chandil pajana haire si recount na publish another census report 2001 je to haidana masagi census report 2001 je chanare haibane ba another ama tawru haibane ba ko sigi matang sida kai togi ge hai matamda sigi matung sida mayam amana muk high court ki order sigi mathakta ai common man gi view ni ko ai legal experts na se dia so yo so ngapi gani masida kai doge da si dagasam chatle Supreme Court am chatle ba makoi mayam sinamu mi ato pa vested interest hai ga my interest le ba kanguna adu chatle ba matam sida kai doge da during the pendency of the SLP ko special petition hai bo ngani Domino India Ministry of Law Justice Department na kai tholke da 822008 to order am thole 822008 order sida kari haige da ngasai haiba high court na high report to uphold tawre nam thole
amka hanjage ko Supreme Court ta mayam chatna khotna tawdana pending during the pendency of the case habidina saigi High Court na taraiba political party mayam na chatra thariba dagasto madugi result ina taraibu order dugi habi Hill District mapan se da Hill District sorry khoi sub division mapan se Hill District ahungi maside lebe se masi keno to wa yaro haibado madugi mayok to Supreme Court chala kansida Supreme Court no kari hairi makoina uphold to the government of India na America thokibu order se uphold to eba ko ado haiba uphold to ga dum la paneba masi defer to re khole adu to re na madugi order copy su yauri ko ado si government of India na thopu order se gi mathak sidai da kai to ge da handak si haiba tari kui da na 28 February 2020 da order amamuk to eba government of India sina madugi ngasai ji ahan bagi dudi akhoi bogus electors mayam ama aduga akhoi number masing du fluctuate to ba khotpa mayam ama leiba masing hele 2001 je masigi da masigi population masigi census ki leiriba mi masing si mayam se sidi wafang kharada hujit panri wafang kharada chungja chana dre habe sidadi mi amadamu hangdasu honorable Supreme Court gi hona High Court gi hona matang mayam khudimang na yagraba poramne na idea da na thamjani adubu leiriba poti samaya leine sida 28 February 2020 da akhoi government of India na gazette notification na thokanda ngasai tawhidaba Congress party amasung atei party myam thagiba dagasto masi law and order phatte adu tawi ada tawi infiltrator mayam changai adu mayam changai proposed oide 148% 46% yo yawre kangali se haibudo madugi potu da yadana government of India no order se 2008 thokanda 2008 ki order se supersede to order 2020 thoero mase thoi bijida kari hai ge da ngasai hai ba resign to re notification do ko madu resign to chanero cancel to re aduna hai ba pot se amakak amuka hanjage 28 February 2020 da thopuni ko Dr. G Narayana Raju secretary hai gazette notification ne hai bani na hojik se aina saigi ai marup tomcha na haiba process da earlier order haiba adu order musu oisanu koina masi legal keno se karo watpani na adu nata da na atopa government ki ngasai thariba petition du da yauriba tawiba du matumina atopa sigumba reference ka piba yaw magadi hoji jiti government of India na 2020 da keno se leitreba manipur da defer tawamba manipur da khoigi kari haidare delimitation to ya giro yabse masigi matum da kari mun thokhrage du dai khangedre ko aduna nene thijam bada matam khar chang ya jaise adu haiba pochi leighamina sigi pochi or magadi hujiksi open oreba yes open oreba da aina thamjaina open oreba di delimitation se to yare na moi kamu gharna lodine ba adu da aina thamjani na ngasai leiriba 2001 gi sigumba the census report se masidi High Court na Supreme Court na so uphold tawga honorable High Court na masidi chanadre yadre leiriba do sunna tanna kari delimitation act 2002 gi matung na di 2001 da yumpham oga na hairiba yes kitang kano tobi ko ai se khara sum aina khangge bukha du share to jenin to buni waru ya te ko aduna delimitation act 2002 gi matung na di 2001 da yumpham oga ni hairi adu 2001 di influxes ore chanadre yadre haidana High Court na order tawru Supreme Court na su madu ta da na case na ni the government of India na su aduna maram du period chanere na 2008 ta thoiba that means 2001 gi keno se census leitre 2001 gi census later the kamaina delimitation tawdu na kari basis ta men di delimitation commission se mari sem ren khalyan khanbada hodi bokta delimitation commission act 1952 da ma 63 da ma 73 da ma 2002 da ma akon bagi hojik lai se 2002 gi sineba delimitation commission act 2002 zamar am da thachage masida da charak kaino tawba khogi masagi district ahum khogi senapati ne chandel ne ukhul gi sida yamna masida kaino chayet nari se masagi senapati gi sub division mari ne boja sub division mari sida masagi decadal growth rate si maram chade haidana masagi census se oja masi Supreme Court High Court na masi kathatle chana roi haire ko
अदुमकु ओजासिगी अखोई High Court di during the pendency ni High Court ki chap chawa keno do assume sorry Supreme Court ki di High Court ki di mam cha de na masi gi se hu hari sub division mapan gi se recount ro census report to publish another census report 2001 hari sam lai de leitre bani na hai na masagi sida register general of India na masagi piramiba magi senapati gi da ma maram da 143.12%. Sida makoi na chapma na TM da 39.16% TM se oza si kamai TM ai na ai na in principle de la se ba ko adu gi jaga da du khen pa adu to wa da na kan da sakha di am pak chaw re ne ba masi gi shulo ro pungam mani chang ne ba ai na in principle de la chen ni di honorable high court na 2001 gi census se leitre da na ta gre ba adu matung da 2008 ta government of India na su masi chanare na thokre ba ko adu go huji 2020 da makhoi na mu ngasai gi 8 February 2008 ki se basi resign to re na thoglei se makoi thoglei se phare resign to re hujik se delimitation to se hujik open le se ba tai basis to do no sini da masai delimitation act 2002 gi matu ne di 2001 to hai ne further season bam ta ne ado 2001 da to hai di 2001 gi di leitre da di delimitation se kari basis to do no ai na hai ni di 28 February 2020 gi pot se so thoi ba government of India thoi pot se yam na be koi ba kari no kai no khang da ba man hai ji delimitation ja re han lamba restriction do leitre hai bane ba delimitation ja re hai di ek rule gi matu na di common man amagi view da na he delimitation act 2002 gi matu na 2001 da census oidini 2001 gi census to di honorable high court na madu di chanare roi leitre census report to hai jana abo adu gi pot di lei gre ba adu gi pot di lei adu gi pot leitre bani na aina thamjari di अदुगी पोत में लेत्रबनिना हुजी हाइरिबा पोत हुजी लेरिबा पोत मखोइना थोइ पोत याम भेबे पोत नि चनबा याबा पोत नते आइ वखल दरी को अदुना हुजी चथरिबा केसिगी सु आइ मरुक तोमचाना हाइदो मसदे यावरिबा यामना तेनबा केनो खर सिदा अतो पो ऑर्डर एडजस्टमेंट लेबा दे खंगे दे को सिमंगना मरम मोरगा हेता डिलिमिटेशन तौरनी हाइबदो मदुमक्की दी चप चाबा सिमक खक पाबददी को आइ अदुगी पोतुमदी आइना कनो तौबन फमन लमद्रे अदु ngasai content of petition du yena kan ngasai 28 February 2020 potse pusan ba jala design to gibudo adu pusan ba jala permani adu pusan lamadana pusalam da ga dia adu wasu pusal ga su yadre sini da 2001 gi census yadre banina 2001 gi census yadre banina hojikti amuk makhata na 2021 da tawo da covid ki kari gi maram mo jana mathang ye thokta na 2026 na le re ko 2026 ki to ko matam se da pramane adu ya gi drabani na 2026 ki da base to viraga akoi gi dinga sai ju thamjo akoi mo tom chan ju thong gi bodo delimitation act 2002 se na gi 10A of 2008 ta Jharkhand le se kano lokthokkiba exam tawba modify tawgiba leiren khalleba ko chap chana lung ti paratre aduna aikoi su delimitation act 2002 je sembu piu haibama akoi gi oina under the 10A right 2008 sigi makhada mase sembu piu haibam ju changi at the same time court ki chathariba potse sima chu akoi follow tawba kano tawba machang rena khali sigi wakhum sina ena mapum oina aduga yabadi हाइरिबा पोसिमदी हुजी चनबदी सुंगाम यादबा पोटमा ओरनी अदुगा हंदक तवबु मतमदा कोइ बॉर्डर एरिया ओइबनिना आधार लिंक तवुदना अनोव टेक्नोलॉजी सिजनदना जियो टेक तवदना जब चावा 26 की से 26 की दा मयाम यारे 26 की सेंसस तवरो हाइरो हादु मयाम हबचलो मयाम कनो तवसलो एखै मयाम नदी 26 ता तवु यारे हायना याय हाइरिसी मागी कनो लेगे सब्जेक्ट टू प्रॉपर मागी वेरिफिकेशन अदु तवदुदा तौरगा तौरदी फनी है दाइना थमजनिंगबा अखोगी करी हाइदारे प्रपोजिशन से अदवाइन थमजनिंगी थैंक यू वेरी मच ओजा याम नमरिक चुंबा वाल थंबिरी ओजा तुम भी अखोई ओजा तुमसा दा अमतंग हान लाक्सगे वरौ बिरोय को ओजा तुमसा से
kitang nan na chatninge ha ba adugi ojatom bhi la chage mathan kitang haidi ahana kon kitang yengna braga si ojatom bi si dang tang api gani ojatom sa da ina lak changi bo khomna meyam na yam haina ba se ojatom sa lairi ba hojiki akhoi gi delimitation gi matang sida yengna rogade khoi se ST list chan basina khwai dagi afabani masina kandragadi schedule ST list chal haudragadi khoi se pura mangani habagi akiba makhak mayam da apprehension am khak leibse ojatom cha kari warol thambini asi matang da ST list ka delimitation ga dei mari leina ningde maram de kai no da adu mari leina gi ba mata marak amaga akoi ngasai delimitation ga electoral roll ga su mari leina de haba kana gumba masu yawi adu dia de electoral roll la base to ga delimitation ta wada aduna nenga sage ko 2001 gi census ya maroi je 2001 gi census se ete kan akoi ko na yagidre supreme court na su yadaba do appeal tawre adu matak ta central government na su mado ko gi yadre ha be che thokre ba aduna hoji na masong ha da hoji ki hoji am na lai be issue se kai na ba ko mo na hoji ne court ki order seasonary yo mon atop ye ko mena tawne ha be gi taw na te ba court ki order mo seasonary pani na ne ba mado ko kan te mo court la ka da la odra ko kitang further ma yengom sang nga sa hoji ko oja to mina so habi ke bo danu so habi ke bo mo ki petition je ko copy lo bum sang he kari ana palli bi jano habi di sab sana ko maram de kanu da ko hoji kanu internet ta thor ko poto ko tane bo ko study tong na ri se ko aduna masi yam kupna yam thuna sagi ko ki kanu se ko ki kanu se da concern or party sing sina nga kanu moi punjan gi ba party duna habi tare ko moi mi lei lei na ba dina adigi petition copy do piro wa haidana tawga sagi yam thuna sagi sidi ko sagi hekta ko emergency gi mong ko masi ko na masi hai mo tharo ngasi mo tharo na hariga sagi bi na tawi poto ko na check towa aduga matu kari gi mo hiki high supreme court na aduga mo poto lagi te target ko na so clarify ta wom sange ba sidi suman ta na misunderstanding am da saki bini supreme court na haibu di sini do simonti leiti na haibu da mana ta wom sange do kari mo ta senga supreme court na su taw hai ta ga di mo to ji tne gi matu gi na ko di exam taw ha ba tai ko ga sai masagi mayam ma ji lai bini na ko mam di kano da aadhaar link taw ba du cham lu bum le aadhaar ji yam sajana ba pot mayam lai na na hai ne di aadhaar je ko gi sambai du pure hai ne di ko aadhaar ji kyan thajani ngai lai gi ha ba je manipur gi aadhaar ji di ko ne su masi yam na thajani ngai oi du pot khri yaw he ba aduna masi gi pochi lai bani na masi ko yam pun yeng mu jang to du bo ji political party mayam punjal ko je it is a good sign si matam sab sare ha ne gi pun ba ma pun pi ro do ko thau changjal si ha ba ismail lo jare ge do ngasi de Okay. Thank you very much, Oja. I was at Tombi the Muglak Seke. Jatumbi Nakalam the ID Koyojatum Sana Tambiram Bawarol Gimatungina, Arang Makti, Equi Tongan political parties in Pundana delimitation key Matanga, Aquay opposed to the Masi Kamainta with a gay, Kuzanga Matangsil Hodragari Haidana, Mifama Pami. Adumapo Zatum Sana Tambiramba Warolgi Matungina di Masi Ngasagi petition copy. Chikadai Poyong na Chumi, Natragalali, happens Matido, but a car way could have a warol to Tambiramiko. Adumapu Karamba background, the Gi Karamba media, Gi Aran, the Pau, the Gi, I think Kadai Poyong na ticket chum, na ticket hoba, ticket hobabasi, was analyzed, was a issue here na Mayam, the Gi Edum, Mayam get hooked out to the Lapanina, was a Karamba Aran, the Pau, the Yumpam, Aran the Pau, the Yumpam, whatever, when I do that. Oja si kamai yeng ba ai di leiba conflict sida kaini any kanomoda khoi se divert tactics se am tong nei ba political parties sing yo HARESHWAR GOSWAMI divert tactics se yam toina season ba kaino ma khak ne ba oja tom bikari thambininge mase chumai tom rege hujiki akoi judgment order se 17 March ane ado mo hearing do dushna July ki kanada ne ba sigi possibly chumong mani ai yam chum si possibly chumong mani ba aduga to da ba potuma government gi 2001 gi hujiki lapses so herba bogus so herba adugi potu da based on adu to raga di akoi gi 2026 to ko dei che sigi pot sida moina akoi gi abnormal growth che si reply to no hona ga ne Sidagi amu hena pot lakane ado akoi si posi akoi na semdo bo sado ba aduga
2026 ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ 31 ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝꯇꯧ ꯇꯧꯗꯧꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯀꯣ ꯂꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯅꯦꯕ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 21-22ꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯕꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ tokan tokan no hujik tawriba mayam singsida akoi maruina manipurdadi delimitation si tawdiya do pot lei na ai sai thamjagi bidu ne ba yam chalak sai na ba pot khara lei bisina akoi gi mihut khannu matamda minority na ka ba pot na he oi de si se kendra du yapun magi mi du na khanjada ba machet machet to ba pot na lei le ba ada mi gi right vote thada bu yar ga lepe ya do gi right ma khan bagum ba yam na adai di potu aduna delimitation gi usiki posi la ka da higher busing si su pulam minor boiro major boiro masi phajna inchi jana mahapta na mo semok dragadi koi pikar ba stage sida leiba community me amsin se mai magi akoi gi jurisdiction singang na mo honra koda adu dagi mo khare he na mo kano koi gi leiba akoi gi district ji 16 district shemi bi so kamubi district shemi ba sidi ora sak sahin na ba uri bokta saitu kendra laksal lai ne ba wari bharam ko si posi am leiba ado hujik leiba khoi gi masida khoi homework to boyam ta gal lei ne all political party not only all political party si so puna ado ga khoi gi laila shu herba khoi gi marum pa halaman puna masi akoi posi masi akoi yam naina hu changane ba adu ka kai ta budagi ha ba porama mama su punna laki ga pulli amuk su pun gi ne rai adu ya sit tha de lai adu ga mari he to re ba khoi kano se nangi delimitation gi khoi exercise mari he to re ba adu ji mari he to usida khoi kon kon na to usine ba akoi gi ji Yes, 2001. Samjhan naga photo le tamni na kari basis se tawde do hanging de le na adudi 26 tawne na har post na official oina tawga delimitation tawnu gi pot laktoi ne ba adu ga di delimitation tawgi te ki na akoi mapung mari phana ngam dori bra or 31 na pagadra ai mot di 2031 pagane na khalle okay suggestion to jamani ko aduga hujik lai ba khoi gi kenosi maruina sajda khoi gi political parties si amaga gi mar to game lai no sumoy political mileage lo hono su sumoy aduga sida maruina opposition ruling kha su sumoy khale opposition ruling lai su sumoy khale si posi de khoi ne ba akoi apun magi ni man pudule minari ba zati kanglu puna makini sajida ama magi khena ba ai thamaning de thamju tham de lawe ada sajida aina sum ai yamna kano oina hiding badi nate ko hujiki khoi gi mori si matamam da municipal election tawrbe kami rawne jani so me hujik hilo tono district council loan si ne ba nadra akoi gi leiba posting si border state oibnina yam elargo ma thok ta ba yam elargo ma thok ta ba adura masi adagi nangi hujiki khoi akoi leiba phom si khidang chai thelu thajin dawraga mino thongda ton wafam khara haitare adhar card semo khotbu sai su yam khabar de yaw dur phana pura yam yaw re adura masi akoi hearing gi kano se masima koi 21 July che masi yaudri da akoi mayam phajana akoi home mark to minaraga aduga akoi is sida to bu haibama
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ST ꯗ ꯑꯣꯜꯍꯧꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯒ ꯆꯌꯦꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ST ꯗ ꯑꯣꯜꯂꯕꯗꯤ ST ꯗ ꯑꯣꯜꯂꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯟ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ST ꯆꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗ 90 ꯆꯤꯡꯗ 10 ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗ ꯁꯤꯠ 3 ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯅꯕꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ MLR LR Act 1960 ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DC SDC ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯂꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯀꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯁꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ lawless state ama chingda leibidona tawba haitare masidi so ya mathokuni adu hujik be ne panbir be schedule tribe on way batang se sigi pochi apung oina haragadi mai khuding mukta maduna di ai khoi mai khuding mukta khoi shape tawne na khalle adu madugi poto lawning da ba aduga tawning da suma yam le ngoni adu tawning mo yam su le ngoni adu poti ai khoi schedule tribe chale na krishna ningu yaru heavy one leiti aduga maduda akhoi ishordu ningba adu ya di gi one nate ba schedule tribe si masi lawuna de khoi da 10% akhoi da shape tawni aduga loina amana akhoi political party khaktanate ai through noi any window gi through the aina CSO myam da wasimtang yam elaro birangoni hujik loina award winner mu athani manipur gi hujik delimitation gi matang si wasisa adu nakalam da hujik leiriba khoi law and order se manipur gi ko law and order si hujik si khoi gi May 3rd May 2023 dagi nuji phokchi sab saba simadi khoi gi santi hoirani habadi sab sabudi leitri ma huji phokda kari gumba khoi si airway gi mating na Guwahati Delhi Kalta yomonatana by road free move to bu yadri ma adana masi issue si khidang diversion to ya ba issue ma haitare si khoi nei na bu chumi se hujiki lebe issue si diversion to ya ba issue ma thol pusu kor me ai ngasai aina panjab do divert and tactics na yes adu gi pusu kor me si khoi nei na sang ne aduga hujiki gap lai khaba matik to adu na karmai to na delimitation gi kaino si kari basis to do no haiba pona ma wahang ama lakuduna adu gi potu da akhoi mayam amtang homework to minaraga sigi poshing tang mun khana ba yam ai yam nungai akhoi corona thamirambado aduga simadi akhoi ko simadi ai shama haje akhoi si unite oi wale yes oza adumadi yam chumba wa pham akhoi si unite oi wale aduna mina khudong cha bu se adum ningthau ga thak te lobo la khudong huji ko dum lobo haitare unite oi ba what question ne ba akhoi amtang unite oi si aduga ipai pu gi lamdam si kanchi vote ki ko Ranti Togo Masana, Matamdu the Mine Laxaneva. And the Kayuma Tama head of the Ranti, Pulo, the Yago, Pulo, the Yago, say the Yoshua. Maswai Sida, Adam Kaino, the credit loan, give my less loan, which I say, I Masai Shamadi, please, Mashi, Agui, Manipur, Koi, Lady, but Pikrabalam say, she, Koi, Pipunatanam, Lamsi, Shep Ocean Hagadi, Akoi, Yala with a quick unite with Sangi, Alga. Labor Pochida, I could me somebody, a question my manager. And one thing, Sima, I couldn't wait even my day, she, I should wait any call. A question, one bum later, worry shabum later, 10 of them later, and the Musalman is in no singing, the Mara like me. Call.
Christianity in a Sunday the like Christian issue ayuki nungdangi like san khormi aso mosa nai na di harau rong khut chong nei musalman harau rong nei ko nei awa ngai wari shane anai mating pang nei akhoi ne jor sarvam ga yu thakom ga ko adagi di khoi lebum homom ga pun mun tara atai de pun de ba adu mafam du yam sa da ba si hare na khoi ya handana to wi war te ko adu ga khoi yam handa haibri wadi na te akhoi si punpham amukha laisang nong na tawba punpham amukha handak kangla daga khoi gi eti kangbu naga handak nong pa daga police asna bhangar ni se yam bhangar ni akhoi punjan bagi haina bi ma laigadong ne adu kan nga pi bagi ngang ne bagi nung sinam gi nabi su la kane duna ai akhoi gi kano khidang kano aina khidang kano tawjarabda ai kano se akhoi masigi pochima akoi injino homework toro matungda political party mayam khudana shishu mayam su punma ma sangani aduga singse diversion gi pona mara kaino abisima akoi ne nam su sangane okay thank you very much oza aroi bina oza so ai wahang tang hang jauge oza akoi se haji constitutional crisis laidana koi president rule lairi bane adu constitutional crisis ai gi achau hawrapam se khoi demography si hek kairak pamatam da khoi gi leibak kang khong chai ba bi oza ngasi leibak kang khong chai bu chap manara bani ado sumaina tawdana khoi gi demographic pura kang khong chai ra pase oza khoi gi oza gi su tongan ba speaker gi ST list da challaga phani ST list na khwai da gi masi khoi kan bagi achau ba kaino makhak ni root amani ka hai bi si matang sida oza GOSWAMI gidi oza HARESHWAR gi oina mot se lairiba demographic change sida oza kari karam ba kano tawar kadi ain khan ba topic si divert to gidore ai anchor na ai masai gi pot se complete oidri lai pot se ko ada amom de ST gi se no phajana ai su are vere ko no puthoga phajana ai oiba opinion adum pijage aduga aina hujik thamjani pot se khoi nasai nei nari pot sing ge huji hokta akhoi loisan riba sigi conclusion makte khoi na piba ngam banate ado so adui matang dai kitang thamjagi ge ko ai ki su kitang keno to pibiu matam do yes da aham bada aina akhoi gi ola tombi na SDC SDO akhoi gi kanji bungda puthoga du to gadam ne do hain janing de nombi akhoi si SDC SDO da nati any field leibada khare hena moli khare na moti na mani department chu ko sene na mani loina mak akhoi ji karai no kai nom di chore madu gi nongma akhoi corruption hengalapa duga sigumba mathau du puning changak taba kari gi no factor kai no ga jori matang matam sabada ai ama sembir kanen khali ai so akhoi chingda leibo office SDC SDO da natana leibo singe huji po chatpang mi braba yes amat ma quarter nung der ma akoi ising mai hing pi banate kai intelligence security banate ba the security late quarter pi de haidana lan isalu banate ko ai gise aduna makoi gi su limitation le ngani makoi gi su dum haining bale ngani makai gi dum to makoi su no ma retired is de gumba kai gumba chingde le mu su ko ga discuss to boda kana ne na khali ko ai si mai thamjage aduga khoi da khoi congress party gi dinga se okta mileage long na ba aduga khoi opposition ni adunia dani na khoi hundo khunjin tawgi potuma leite congress na last 15 years ta tawgi ba thabuk che ngasi bo phongdo ye chama ni manung da manga phangna phana miyam dai khoi masi tawgre si bu uthokpa khoi ngam da ngam da dana ai khoi ga son bai ga da kari haini adu lei bani sida maile si pot lei jade sima soi thamjage aduga matham da aina thamjaning ba amadi hujik lei issue se hekta koi ne irai line brush aside to da masi khane matam chadri natraga khane chi orders da yawi natraga yawdi ne irai line hekta lo bude chummo ne khalle mamdi kai no ha matam da aina na sai thamjagi bodo 28 February 2020 se masi gi thoke bu orders na hanagi mamangi 8 February 2008 ki order resign da khoi gi lei gi potu chanai kholo defer to ha bodo resign to thokram ni na hinnaga le nina masai jo highway maduni petition sida kari yaw no ko donu ye mo chani koi alert be chani koi khul chen be chani siga loyena matang khida panba ya ba mana ai khoi gi 25 June 2020 da
अखोई हानगी प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट MPCC की श्री M ओकेंद्रो ने प्रेसिडेंट ओइनेदा ची डिलिमिटेशन कमीशन दे इबको असिदा ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन डिलिमिटेशन कमीशन सिगी 2001 गी सेंसस तो युमफम वर्ग तविनो हाइबनेबा सिदा खुमई से सिनी आइना खुमान इबदना 5 June 2020 दे इबनी अखोई MPCC की साइट की इबसे खुमपना 25 June 2020 दा खुमपनेबको मतम खरेतन जून नाक्तनी निमित कुन्नी मुगेब लेरे अदुगा मसागी ऑर्डर में मसाई रिसाइन तौरे मसाई डिफर तौबदु चनरे न थोके बिसना 28 February 2020 दनी डिफर तौरे चनरे रो हाबदुदा अखोई साइट की सुन मसे तविनु कॉपी नो डिफर तौरो चु कोलसु तविनु हाबसे से अखोई साइट की फजन इरगा फुल डिटेल इरगा लेरे को सिदा अखोई मतम ममदा मेमोरेंडम ऑर्डर निको ऑफिस ऑर्डर डेटेड 9/7/2003 लगा होपदा अखोई RC मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चेयरमैन ओरगा तोम कोलम कमिटी का सेमदना लेप्तन होनर पगी पोर्ट में लेरे से अखोई खतन होने होने पॉलिटिकल पार्टी पुनम होने सिविल सोसाइटी मयाम जो मई होने को 2001 की से सपया चनब यारोई से अदुदा अइना पॉइंट लाक्सनिंगिना माना 25 June 2020 दा खुमई बसे कनान खुमपनो हम हाई मतमदा KN भार सेक्रेटरी ना अमा अखोय मान खुमपनी सिगी से डिलिमिटेशन लेटर त डिलिमिटेशन कमीशन निवासन सादान अशोक रोड न्यू दिल्ली थाइको से खुमई से मान हाई से मसाई हाई 28 February 2020 की से सी लइघबनीना सी लइघबनीना मसीगी मैटर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज से being done in accordance with the notification number so and so 6 March 2020 सिगी हाइब्रिड February मतुंगा रिसाइन तौरमदिना से एक्सरसाइज से चथरी न खुमपा अदुगी प्रेसिडेंट की केनो मतुंगिना आइना इरपनिको माने खुमइबा पोचे अदुना आइना हाइजेनिंग पोती समाइना खुमपा लइग्रे अदुदा अखोई सु हाइगद्रा अखोई मयाम गे हाइगद्रा 2020 दा सिगुम्बा मा थोकना लेग्रा मतुंग हिदा अखोई सी अतै अतै मरकता अखोइना खंगदबा लर्नेड एडवोकेट सिंग कई सिंग सिविल सोसाइटी की लीडर सिंग सी थाबा खोटपा हाइबा मयाम जु लेम बियाइको अदो सी पेरेट से आइना सुम येनजेबदा आइना आइगी सुम उजेबददी खरा 2020 दगी ना खुजि बोकसे खितंग अखोई सी लो प्रोफाइल लेबदौना डिलिमिटेशन की पोचे हदि चनरोय डिफर तौदु यारोय हाइग्र बोकता कोई सी लेबदौनु उइयेबा कोई सी ई कोई गी साइट गी अतै अतै सु इबे लेम बियाय अदुना आइगी कंक्लूडिंग रिमार्क हाइगद्रा आइना लोसलपदा आइना थमजनिंगिदी हुजिक सिगी ऑर्डर मा थोलेब पोचे कोई इराय लाइन लोबो यारो मसी याम फजना मंद 28 February 2020 दा मखोइना अखोइगी हाना तोगिबा डिफर तोगिबा मसाई 8 February 2008 ता चनरो हेबदो मखोइना रिसाइन तोरे कैंसिल तोरे हाइग्रमनिना को मसी मा अखोइ लाइन लोदबा चुंगनी अदुगा लोयना तोगदबा पोती 2026 की पोते सिमा हाइगै तेजिन जगे यानी 2026 ता तौ हाइरोने 2026 तौजुइसे अइना खंगबा नॉलेज की मतुंगना दी डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की मतुंगिना नेबा 26 ता तौसु 38 तौसु डिलिमिटेशन एक्ट 2002 ना करी हाइरी रुदे हंजलना सुमवांग थमजगरे 2001 की सेंसस युम्बो मोयो 26 तौसु दु युम्बो मोइदोयबा अदु until unless it is amended अदुगी नेबो मसाई 10A 10A दा कोई सिस्टम कोम चंग अखोनो हिक मयाम जाथोसिने आई खंगदबनी नाइना खंगदबे एरिया सुलेमनी लोगुसु लोबियुको अखोय 26 तो बोदे को यानी याम फदना तो अदु तो अदा तो वन याथोकदु बेसिस से so far my considered view को आई इज कंसर्न से कराई द बेस तो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जे से बेस तो दुनेबो अदुगी बेसिस 2001 ओइदिनेबो अदुना ख्वाइदगी सोना कंदा कोर्ट की करीगी अखोइना मयाम पुन्ना प्रेशर ग्रुप ओइना अखोइना खोनदन तौबसे सिगी मथक्ता सिगी हारिबा मसाई डिलिमिटेशन एक्ट 2002 से मसी मणिपुर की एग्जाम तो नत्रगा सी तौगा तो नत्रगा 2035 तो सॉरी 2000
26 की सेंसस से मसीदा बेस तो तौबदी याइदना हाइबदी यायबा तौदा 2026 की सेंसस बेस तो 2027 दा होय अदुदा तौदा समाइन तो हाइबना डूजन डोन्स अखन नहीं मयाम लेरे को अदुना अदु हाइदि नैदि 2001 सेंसस ता अदुम तौरनेबा 26 सेंसस तौरसु अदुगी पोट से मसे आइदि ख्वाइदगी मरुबसे अनि खतनी अमनो खुजिकी डिलिमिटेशन एक्ट 2002 सिमा मसी सेंदोकमा अखोय मणिपुर गे ना अदुगा अतोप अमना हुजुजिक अखोय खुसेलगा कोर्ट तरी लेरी कजोगी अखोय हम सेक्शन ना पुन्ना अखोय होनमिना मा चंगे ना इदवाइन थमजे थैंक यू वेरी मच जतमी थम्बि controversial delimitations अखोय 2001 से सिगी पोसी सिगी बेसिस ता डिलिमिटेशन तो ओरगदी अखोय मदु खोय यादवना चुंगनेबा because of that city अखोय abnormal growth now 26 dollars 30 dollars अदुदा सोंगी पोतु अखोय ना मदु की पोतु तो चुम मोइना खलेबा and secondly मदु द SDO DC आइना पांगी का हाई सिटी को मसी अखोय की दोनी कर नुंगाई तदरा हाईवे दनी को मदु तबु याब नते आइना दो हाईगे नहाक ना मो अदुगी रिपीटेड तबु अदु तो दोददी SDC एस दों वाने चिंग मान द ततना खुनम मान ततना चिंग ना ते केनो हाईगे चिंग लमिंग द चंगना लेही में आम दुबो तोइना हेते स्ट्रेट ता हाईवे दुदी रिएक्ट तो दबदी या देने मदु सिगी से आयु मा हाईगे बा खोई मणिपुर नो हजिक लेबा ऑल सेक्रेटरी न्यू सेक्रेटरी तक लेबा अखोई लेबा मयाम कर्मचारी मयाम सिंगसिना लमी चिल्ली सिबेबा ngasi lotion ba ya thang che moina lotion bidabdagi madu wano malak da silli bane wano malak da akhoi gi leba manipur da leba government gi employees si akhoi chingda ga leba oja sin si mafam amda khundugi mi amada magi oja gi thang tu takhulaga aduga class 8 ka pass ta umda akhoi oja ga warga angang sing da lai ga tambirga paisa yena ga sidal lebi jana Something the way I toning the way I hike them never. Decisions in a car. A quickie pochi, quickie grassroots level, the Gilai, the census, it become to the how will I go never? Aduga, what to show Mokoi Kanago Makarana, Kianba, the Gi. कंटो वनो इसी तो वादा तो वदुले में आई को चिंग दी सब कम दो मैं हमले में आई को अदुग लाइव पोती अखोई की कनोदा 1991 दा लेगिबा सेंसस तगी 2000 की उजकी लाइव 11 मोग लाइव पोसी दी सुमाइना अखोई की नातंग येंग मुदे त खंगेदरा अदु द एक्सेप्ट तबुदो तविरा मोय दोने हैबी वाले नते द अदु द मयाब द तरिबदो आई चुम्मेन एससीएस दो ना लाने खलपदु चुम्मी हैब नतेबा लाने खलपदु मखोगी सु मखोगी लिमिटेशन मयाम म लेरमबी आई अदु लेसे एससीएस दो गातगी मोना लिमिटेशन ले ना लाने इबदो जस्टिफाई तौदिएबा अदुगो पर्टिकुलरली कोई ने एकटा पोस्ट में ममिंग अमा पल्लगा हाइबसे मसिमती मयाम ले हाइगे हाइने दबने आई समायना हाइजेगे बा ओके एनीवे केनो ने आई समा हाइजेगे बको आई अखोई शिवजी आई इपाई पुगी लमांगदी यारोय अद तनाना याना हाइबे लेबरने याने तनाना याने हाइबे लेबर मगन बाय विशेषदा इशा की रिस्पांसिबिलिटी से अदुगी पोतु लमना मगदी crime si keno ne SDC so apa chule mani haige go ko ai di mani ne mara le bisin du dandi PCI ko not only SDC SDO adi me to ate ate si ombe DC ombe amma ombe administration le ombe kano se mara le masin dandi PC haigadi it's okay adi SDC SDO ha to generalize ko do sigi ko gi hoi maru ina loina ma haibe na te da nangi hill district ki ko gi उखरुगा संडेलगा अदुगा नंगी हुजिकी लेबा खोइगी माउ मरामगी हुजिकी लेबा पोसिंग सी हेग येंग मुद लाले न खंगम पोतो
kamdong na madu around this with the DPC to supply the what the around this with the DPC chumle jadu gi de okay sida the casualty particularly post program ni pal live habidi kanonida yes kasagi district ahum duda senapati chandel amari ukrul da yamna abnormal oiba growth lakpa duda si tongan tongan ba mi sak manadab gi matungina wahai kholai khonda manadab ne haina ai keno ai ge ya ya mala lebedo not only is the serious also the lana to mi khudmat to action lokachi the DPC it's okay apu ready the lay hai ba adu na na sagi census da oiro ECI da oiro voter da oiro thabak lana tawam bagai particularly makoi khandoga makoi phangam thokba legal action makoi da piba yes adu hoi masida saunaba yade hoi adu nakalama under nugai oza ki ba oza humna abdi delimitation je oza yengura da hauzik leiba khoi gi conflict se gi haurapam se oza delimitation ji yamna masi mari leinaba posak amakak ne ba masi koina oza HARESWAR GOSWAMI akoi masi line lobba yade ha ji chum ne masi electric roll depend to the name yes adu electric roll da hapsil libe se masi gi karo se akoi gi happy be se masi bu exercise to ka bu delimitation ni census ta to goda population based on population not all electors yes boy do mafam da phabaga kullamagi lekai magi hita tawse musi su yam asoi bi leyeba so very young here society da no batang nei na no okay anyway am no ai ngasi gi pokchari ba topic sida khoi gi tongan tongan ba yes tongan ba khoi gi panelist ahumakna haidi masam sagi ba warol thambi ba sigi damakta han khoi oja tomcha budi khitang nganna lengthok pigre masigi damakta khoi miyeng tabiro khwai punamakna akpigani thank you very much oja HARESWAR GOSWAMI oja tombi thank you very much for sparing your time thagachari yam nungai jei khoi gi miyeng tabiro khwai punamaksu hojik leiriba khoi gi conflict asi maksu khoi delimitation si haidi akoi mitop miyan chana hen kalakba population abnormal growth lakpadagi karai dagi karom da sanga ino khorino habje koi phajana check tausi habani habidi thattaba cheng sing dagi khoi gi charoi daba sing khandu akanda khoi chaba yaba thonga cha che haibagi kano nungi di madumagni aduna akhoi gi masida election commission bu oiro adagi akhoi gi delimitation di population da base tawbanina tongan ba akhoi gi district sing da yamna abnormal oiba growth lakpa simaksu masibu yengshin biri ba akhoi gi SDC DC akhoi simaksu chapchana haidi thabak tawbi baduni miyamna pami basi masi hekta hogdaba matamda akhoi gi demography si hek kairakpa matamda akhoi gi state amagi constitutional crisis se chauna hekta thoi even hauzik maksu akhoi constitutional crisis thokpa maram na akhoi suspended animation da lairiba magni adumakpu akhoi sendokpa habasi matam changi masida yumpham oiraga even civil society organization or political parties or different political parties or even akhoi public or akhoi isa na habidi aina tawiba thabak sida akhoi yamna responsible citizen na moina thabak tawminargadi lairiba akhoi society sida adukimati ashoiba amot pasingsi khara khajiktan moisu khoi shamdok minasi haba warol se thamjabaga loinena ngasi gi onedi miyeng tabiru khwai punamuki mafamdagi kainana ba ya thangni jari till then take care safe and good night.